Anu Rucner ne treba previše predstavljati, vrhunska hrvatska čelistica i zaštitno lice Hrvatske zapravo. Kina nedavno, TV emisija, više od pola milijardi ljudi te gleda u njihovom reality showu. Pa da, jedna zgodna emisija, Day Up. Ja sam dosta puta gostovala u Kini u raznim TV showovima, svirala sam na televiziji kad se novogodišnji program snimao, emitirao, to prati isto preko 150 miliona ljudi, ovo prati preko 300 miliona ljudi, ovaj sad zadnji TV show i mislim, prekrasno je biti dio takve jedne velike priče. Na kraju krajeva tamo se svira naša glazba, pričamo o našoj kulturi, tradiciji, to gledaju Kinezi. Ta emisija je imala nevjerojatan uspjeh i to ima nekakve veze sa time što za koji dan krećeš ponovo u Kinu i radiš ono što najbolje znaš raditi, sviraš cello i Beethovena. Beethovena, da. Snimala sam na Kineskom zidu jedan dio tog spota, a drugi dio u Hrvatskoj da napravi tu komparaciju kao Stonske zidine. Su druge najveće u svijetu, a prije toga je samo Kineski zid. Toliko smo posebni. Tako da ću to i tamo izvoditi, naravno, i uvijek vrtim spotove za sebe i zapravo se hvalim svojom zemljom, našom zemljom. To je čast. Tebi će biti sasvim sigurno lijepo u Kini. Mi smo mislili da će i nama biti lijepo sa tobom na našem eventu 14.12. Ali nažalost Ane neće biti s nama, osim na ovom video wallu gdje ćeš svirati za nas, samo za start Beethovena i Sudbinsku. Yes, 5. simfonija. Ništa Ana, puno ti hvala, puno sreće i uspjeha. Hvala lijepa.